Sabona Mahlalela. Yebo sisi. Linjani? Siyaphila. Kunzima lapha Mahlalela, ngicela ungisize phela. Alright. Kuyini sisi lani? Umntwana bambhalele manje njengoba mina isikhiwa ngisazi. Bakwazi ukuthi isikhiwa angisazi. Awufundanga anti? Ngifundanga mina Mahlalela. Amatitsha lala. Utitsha umzwanga ngerekeni. Wamnemba. Ngaphuma ngewindi mina. So mfana uthwala ibele homework leyi. Esikolo? Yeah. Alright, lapha sisi bathi ntwa ungaxovi umoya wami. Ungaxovi umoya wami. Right. Manje angikwazi ukuthi kuthwani ngesikhiwa, kumele umfana kubhale ngesikhiwa. Alright, ungaxovi umoya wami, sibona. Alright. Don't mix my air. Kuthiwa njalo. Yeah, don't mix my air. Uzwile? Don't mix kuthiwani? My air. Khuluma my air. Don't mix my air. Umfana lapho uyachaza zonke sizila. Uyachaza zonke phela. Uyachaza zonke 100% le. Yikho into engcono ngizocela okwesithula lapha thwanda. Thwana amathanga. 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 Ahlanzela abangelambisa. Amathanga ahlanzela abangelambisa. Amathanga ahlanzela abangelambisa. Kusho ukuthi ngesintu umunye umuntu lelakha andi. Hayi kodwa kufuneki ngesintu phela nje kufuneka isikhiwa. Ayifuna ngithole ngesiphi phela manje uqala uthole ngesakini ukuze usukufakele ngoba ulimi lwanazo lwethu sisukhumbule. Siyaboleka. So ulimnqa uluboleka kumele uzwisise ngesakini uqala. Ungakachifteli ngale. Amathanga ahlanzela abangelambisa. Njengokuthi thwa khona sho umfazi lwana muhle ngabo wathathwa kodwa usweli indoda lengqondo. Amathanga ahlanzela abangelambisa. Ayihluphi le. Pumpkins vomit for people with no pot. Pumpkins vomit for people with no pot. Uqinisile Mahlalela? Pumpkins vomit for people with no pot. They clearly. Pumpkin vomit for people with no pot. Yes. Amathanga ahlanzela abangelambise. Yes. Umfana uyachaza ngubele ndlanda mfana ngoba thina sasebenza lapha ekhanda la. Pumpkins vomit for people with no pot. Yes. So mama akafundanga yena. Hayi kwakhulunywa njalo njalo kumzali wakho mfana. Anti yabona nxa efundisa wena ikusasa lakhe leliyana. Akukhulunywa njalo ngomzali wakho. Akukhulunywa njalo. Abantwana kwamanje kuyadela. Uthi sibone le ugcina lethwandla. Ilena. Le ugcina yivula le number 3 lo. Uyahamba usinda. Kathi utitsha wakho bezondile. Ngithi bezondile utitsha wakho uthiwa uyahamba usinda uyahamba. Wasefaka amazwi la ukuthi uyahamba usinda. So lapha kuthi uthi uzondile. Phela nxa uzondela abani bona abantwana. Uthi uyenza kuhle esikolo wena? Uyesikolo uyenza kuhle? Ungathi yehoti malume. Ungathi yanso size yakho. Yanso size yakho ungabothi yekimi. Siyezwanana? Ngiyagcina ngukatsa mina ngumsisi ufundisa umntwana. Bambisisi sakho lesi ngesandla. Khona ukuthi ngapha siyakhuluma ngapha yamuzi. Wena uyahla thina singadli. Ungabothi yekimi anti. Ngiyagcina ngufaka isandla. Umntwana bamanje. So uthiwa uyahamba usinda uthi umntwana kuyadelela esikolo sithi uhamba usinda lokuthiwa usilile njengesingengakithi uyathi usilile wena. So uyahamba usinda. So ufana lokuthi nizokulungisa kumbe pasop. Alright. Pasop. Uzahamba usinda pasop. So lapha thiwa uzohamba usinda uhamba usinda. You'll go heavy. Yeah. Ihluphi. You will go heavy. Uyachazwa umfana lo yes. You will go heavy. Hayi mina bengengokwanise lokho. Size kufuna abantu abale timing. Phela uyabona isikolo anti. Lobu grade 7 nxa wawudopa akuhluphi lokho. Hayi, ukuthi teacher wawo labo ngazantu bhale kwabanzima. Babafundisa into ezinzima. Umfana lo uyade siyafika ku form 4 lo uyabe senzima kakhulu ngesikolo. Kodwa lingalandeli into zabantu abadala anti. Anje yabona iproblem mfana yakho sekusimayila kungaka. Ufundisa abantwana kuyasimayila nxa ngikhuluma la kuyabona. Abezwe abantwana laba. Njengoba sibakhuza nsuku zonke. Kusasa khona apho sizokuthiwa sulo malukazi la khona. Thambulale.
kungaka zo Amalume nafunda kakhulu esikolweni. mina mfana ngangibulala anti yabona uteacher kwaphane sometimes wase angabhali maths ngibe sengiyalungisa ngimnikeze ethiwa ngenye method uyabona le ulungisela uteacher o division labana mina bengiyiworker ngenye indlela kodwa siphumele answer efana nalo sibili sisi mina bangeqisa ugrade 4 phela mina ngathi grade 3 grade 4 bangeqisa bathi hayi akaye phambili ngahle ngangena ugrade 5 hayi manje awusahlupheki mfana wami bengakunika la nqa ngingekho ugijima uze kumaluma ngithi le phepha la kumele ufunde ufane lo malume so yabo yabona uthi umalume isikhiwo sikhuluma njani le ucina thwa khona nxa usiyakhalela umlungu nxa usiyakhalela umlungu ngesintu sithi langalezo ngesikhiwa sithini mawusiyakhalela usiyababamba izandla umlungu nxa ebhujele langalezo with those anti langalezo mfana with those suzwile uthi kuthwani with those ulangalezo kuthwani nxa kubhujiwe with those with those with those Kubuhlungu kungafundiyo. awukhulunywa njalo umamakho lo umama so susitsho mina hayi abantwana anti ngiyakutshela sithi ngabantwana lokho yini umntwana wakho 2000 anti 2000 ama 2000 sisi problem yabantwana izinto bazithatha easy akwesavelo 2000 abantwana laba mina malokho with those ungalahleki mfana with those uyezothi uthwana ulalela umalume uyekela ukulokhu ukhuluma okungazwakaliyo eceleni nangu sizayi so right umfana uyachaza zonke la sihambe fana wami usize kakhulu nyabonga all right ube ngutitsha kusasa ufanane lami sebenza ikhanda